mission let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga kareba silo-silo kumana. Idi oleh sikalase pitu asera. Paising asekku, iya asekku Siti Nur Farida. Ya, asapku Nabila Syifa. Iya asaku Adinda Nurhandayan. Idi elok pedako pakotega mebu bepa tradisional uji iana itu jompo-jompo. Jompo-jompo poler ia ada ampok ilale, adena uji jompo-jompo ribet tuni mompo. Maca jiwi pali renus saratuade dale tuli mopoi. Bahan-bahannya ia naritu setengah minyak kaluku, setengah liter labu owa, setengah gola cela pura rau. Burenna lamai labue aja makuai de. Ipa si campuru isi bawa gola cela pura rau Nareko malamani pelai minyak kalau kue nain napa ipenre na cedek-cedek malibu-libu modele na ije no masih sidik